Reči su švedske aktivistkinje Grete Thunberg koja je 2019. godine uzdrmala javnost iz ovog ili onog razloga. A ja sam Duša i ne pijem kafu i vidjet ćete još jednog gosta ako ostanete do kraja videa. Nego zašto video počinjemo ovako bombastično? Pod jedan mislim moram nekako zadržati pažnju. A pod dva ima taj jedan novi strip u kraju koji se bukvalno bavi devojčicama, mislim pravim devojčicama, koje su na ovaj ili onaj način promenile svet ili ga makar usmerile ka nekom boljem sutra. Osnivanjem izdavačke kuće Maverick pojavila se i želja za stripskom literaturom koja za cilj, između ostalog, ima i da malo digne prašinu, kako na individualnom, tako i na kolektivnom planu. Prvi naslov, Rođene prkosne, pojavljuje se na domaćem tlu. Radi pune transparentnosti dužan sam da izjavim zvanično, kako sam ja ovaj naslov dobio zapravo od izdavača na poklon. Uprkos mojim naporima da ga zapravo platim, ali bukvalno. Dakle, hvala Maveriče. Ali nikakvih uslova za poklon bilo nije, zašto pričam kao Yoda. U pitanju je, kako Maverick kaže, njegova podrška zajednici. Tako sam ja odlučio da tu uslugu vratim i bukvalno isprozivam strip najstrašnije. Pa kaže, Rođene prkosne je zapravo neka vrsta antologije na kojoj je radilo osam autora i autorki. Sadrži 5 istinitih priča, slobodno možemo reći moderne istorije. I kao što sam već rekao, u centru dešavanja su devojčice. Za mnoge ste čuli poput Grete, a ostale su Malala Yousafzai, Yusra Mardini, Emma Gonzalez i sestre Isabel i Melati Vajsan. Prva priča o devojčici Malali govori o njenom životu i odrastanju u Pakistanu, kao i njenom protivljenju tadašnjim islamskim ekstremističkim grupama koje su zabranjivale edukaciju ženama, od čega je 2012. godine pokušan atentat na nju koji je zapravo bio malte neuspešan. Svet na te vesti nije nimalo pozitivno reagovao, mislim ko bi mogao, ali ni sam pakistanski narod. Nakon zaista teškog oporavka Malala odlazi u Evropsku uniju i uz pomoć strane podrške i finansija se evo i dan danas bavi pravima i edukacijom žena. Po mom nekom cijenjenom mišljenju, pored krajnje inspirativne priče o devojčici koja svojom hrabrošću podigla svet na noge, osvojila je Nobelovu nagradu za mir, služi kao neka vrsta uvoda u političke i društvene teme na Bliskom istoku. Druga priča bavi se, siguran sam, svima poznatom Gretom, koja je od gladovanja, paničnih napada, bežanja iz škole i protesta na ulicama došla sve do Ujedinjenih nacija, gde je i nastao njen čuveni govor i rečenica da ono što makar meni nije bilo poznato je da je Greti dijagnostikovan Aspergerov sindrom, jedna vrsta autizma, što itekako objašnjava njenu opsednutost jednom temom, odnosno klimatskim promenama, kao i generalnu ekscentričnost. Pazi, možete vi misliti o Greti šta god hoćete. Ajde, puštam vas. Ali joj se nikako ne mogu usporiti hrabrost i bukvalno konjska istrajnost. Prelazimo na priču o Yusri Mardini, izbeglici iz Sirije. U pitanju je još jedan bliskoistočni konflikt koji nam je verovatno najsvežiji. Nakon nekoliko bliskih susreta sa smrću i uništenja rodne kuće, Yusra biva primorana da pobegne iz Sirije sa svojom sestrom Sarom. Svedočimo zaista stravičnom putovanju, čiji se vrhunac dešava na čamcu, koji je bio prepunjen iznad svog kapaciteta. Motor čamca otkazuje, a maloletna Yusra uskače u vodu i zajedno sa još nekoliko plivača usmerava čamac do Grčke. Yusra takođe i profesionalna plivačica i takmičila se na olimpijadi. A ove godine smo mogli vidjeti čak i u ulozi reporterke u Parizu. To je samo priča o neizmernih hrabrosti i izdržljivosti, kao i o ratu i što on donosi, a to je makar nama više nego poznata tema. Selimo se u SAD i bavimo se još jednom temom koja nam je na veliku žalost takođe skoro poznata. Pucnjavom u školi. 2018. godine 17 dečaka, devojčica i odraslih tragično gubi život u hodnicima srednje škole u Floridi. Umesto da ih u potpunosti pobedi strah, Emma Gonzalez sa još nekoliko dečaka i devojčica iz škole pokreće kampanju o boljoj kontroli oružja i uspeva da s vremenom utiče na sam vrh države i finansijski vrh SAD-a. Svojim govorima i aktivizmom uspeva da promeni čitav tok izbora, kao i zakon u mnogim državama. Iako izgubljeni životi, nažalost, ne mogu biti vraćeni, na nama ipak da uradimo sve što je u našoj moći da se tako nešto ne ponovi. A Emma i njeni drugari započeli su borbu protiv sve prisutnijeg fenomena koji je, nažalost, pokucao i na naša vrata. Finalna priča završava ovu antologiju malo vedrijom temom. Sestrama Melati i Isabel, koje su svojeručno pokrenule globalnu kampanju protiv korišćenja plastičnih kesa, počele su na ostrvu Bali, svom rodnom mestu i jednom od najpoznatijih turističkih destinacija. Videvši količinu otpada koje turisti tokom cijele godine ostavljaju za sobom, odlučuju da stvar uzmu u svoje ruke i pokrenu seriju akcija i peticija za zaštitu prirode i životne sredine.
S vremenom njihova kampanja Bye Bye Plastic Days širi se na sve krajeve sveta. I stvarno je istina, mislim, rekao ko će vam nakon odlaska u Bali poslati ono sliku deponije. Ali to je upravo ono što je nastalo od mnogih plaža tamo. Dok se proti stoke jebi ga ne može, lokalne i državne akcije svakako mogu pomoći u uklanjanju i prevenciji ljudskog otpada. To je to, svih 5 priča, ono, čujemo se. Scenaristički autori su se držali, slobodno mogu reći, šablona i nisu ni malo odstupali od njega. Način pripovedanja je gotovo dokumentaran ili novinarski. Mislim, ne gotovo, nego bukvalno, jer mislim da je jedan od ovih autora tipa novinar. Tako slobodno možemo reći da su Rođene prkosne neka vrsta antologijskih istraživačko-novinarskih priča. Skoro svaka scena ima neku vrstu dokumentarne naracije. A što se dijaloga tiče, skroz su okej, mislim, realni, ali mi je njih par bilo zapravo poprilično ono sus. I zapravo ne zvuči kao nešto što bi osoba od krvi i mesa izgovorila. Primjera radi, to mi je baš ono ostalo utisnuto u sećanju. Greta deli letke po ulici o globalnom zagrevanju, hoće da promeni svest naroda i sad prilazi neki klinac, ono, klinka zapravo sad vidim i gleda taj letak i kaže, ovo je tako tačno, ima da pročitam mojim roditeljima i da ih prekorim. Mislim, da ste vi nekad korili nekoga? Pišite mi u komentarima. To mi dovodi do povremenog spoon-feedovanja informacijama i izjavama, ali to zapravo ne vidim kao nužno lošu stvar. Naprotiv. Ako pročitate Rođene prkosne, vidjet ćete da je on namenjen kako odraslima, tako i tinejdžerima, koji komotno mogu pronaći snagu i inspiraciju u ovim likovima, odnosno likušama. Zapravo strip i sadrži dosta onih zvezdica, pored reči izraza koje bi nekom mlađe možda bila nepoznate. Crtež je, kao što ste mogli vidjeti, vrlo raznovrstan. Od tog nekog prostog preko karikaturalnog pa sve do realističnog crteža. Će bude svega, bate. Odluka o zapošljavanju više crtača i kolorista za svaku priču je odlična, jer daje stripu na dinamičnosti i raznovrsnosti. Crtež u svakoj priči je zaista unikatan i kad biste recimo bacili oko na bilo koju tablu, znali biste o kojoj priči je reč. Meni lično se najviše svidio crtež u Greti. Ima stvarno ono jedinstvene senke, osvetljenje i stvarno realistična lica. Mislim, ona vidi Greticu. Bukvalno iz aviona, znaš ko je. Kao što ste možda primetili, ni u jednom trenutku nisam dao ono neko značajnije mišljenje o priči, jer mislim da je pre svega nepravedno tu nešto kao ocenjivati istinite priče, a naročito tragične. Zato sam se najviše oslonio na tu neku poruku koju one šalju, kao i na scenarističke odluke, poput novinarskog tona. Uzimajući samo takve stavke u obzir, Rođene prkosne će od mene dobiti 4 šoljice. Svom edukativnom i inspirativnom vrednošću mislim da je ovaj strip nešto na što definitivno treba da bacite pogled. A pored toga će se mlađi uzrasti upoznati sa nekim realnim problemima sa kojima se suočavamo danas. Možda je to delić problema, ali od nekud moramo početi. Ali pomeriti dupe, što bi rekla jedna od junakinja u ovom stripu. To me dovodi i do najavljenog gosta ovog videa, koji je dupe definitivno pomerio. Prvo otputovao u Herceg Novi i odatle nam se javlja. Mislim, to je bilo još letos, ali ono, video izbacujem jednom godišnje. A drugo, zapravo nam je i priredio ovaj strip i reći će nam par reči o njemu. Dame i gospodo, Stefan Lučić, osnivač izdavačke kuće Maverick. Mi izdavačke kuće Maverick smo izabrali Rođene prkosne kao prvi naslov, zato što inspirišu, zato što trebamo da se pokrenemo i da izađemo iz svoje zone komfora i zato što trebamo da u tim devojčicama pronađemo primjer i model kako bismo i mi mogli u svom okruženju i da krenemo sa nekim promjenama i zbog toga je taj naslov bitan. Samim tim, to je naslov koji sam želeo sutra da pročita moja ćerka i moj sin i za koji mislim da bi trebao da pročita svako dete, recimo uzrasta od 10-11 godina, jer ukoliko krenemo od sebe, zaista možemo da napravimo svijet boljim mestom za život. Ćao!